Dobrodošli na kanal Prelistavanje. Prelistat ćemo prvu priču u seriji Cero Calcare, Armadillovo proročanstvo, čiji je izdavač Lavirint. Autor, ali i glavni junak stripa je Michele Rek. Njegov pseudonim u bukvalnom prevodu glasi Nula Kreč. On konstantno komunicira sa imaginarnim prijateljem, ogromnim armadilom. Strip je nastajao kao web komik i zato je podeljen na kraće segmente u kojima se Nula bori protiv najezde mrava u stanu ili dosade koja ga obuzima dok radi. No, pored smehotresnih situacija s kojima se svakodnevno suočava većina čitalaca, tu su i one koje nisu ni malo smešne. Naime, Rek radnju prve knjige postavlja oko smrti svoje drugarice iz detinjstva. Italija, zemlja koja, kada je deveta umetnost u pitanju, mahom asocira na Bonellijeve avanture i Alana Forda, iznedrila je Calvina i Hobbesa za odrasle. Uskoro nas očekuje i nastavak koji je, tokom perioda izolacije, Lavirint nesebično postavio online. Izdanje je u mekom povezu, dimenzija 16,5 x 23,5 cm i ima 144 strane. Prevodilac je Vladimir Tadić. Ako vam se dopao video, podelite ga i pratite naš kanal.